Poštovane dame i gospodo, vidjeli smo polovicu večerašnjeg programa, a eto prije nego napravimo kratku pauzu za premak i osvježenje, naši domaćini iz Preloškog Maksimusa za vas su pripremili još jedno iznenađenje. U jednoj prezentaciji bodybuildinga s nama je čovjek koji nosi titule kao što su Mr. Universe i Mr. World. Titulu Mr. Universe osvojio je i Arnold Schwarzenegger, pa možemo reći da je i on naš Arni. Velikim pleskom pozdravite Peru Tomasa! Jego nasz